رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دریدن باش نهار دما پیشکش کرنا بلتنان دمجمیر پینجا فرمو گرمتین سرنوچا لی صلاح الدین سروک برزانی پیشوازی اثر کرده کرد عبدالرحمن آپوکر دکتور عبدالحکیم بشار بانگا دیار کرن و زانینا رژه کردان لسوریه دکاو سیاست مدارکی کرد بیجا کارین حال سرکانیت کرن دوباره بونا سیناریوی عفرینه ارکان روسی دبیجا کو امریکا خوازا کیانکی کردی جدا جشام آوا بکه دم باش ایرو چهارشنبه لصلاح الدین سروک مسعود بارزانی پیشوازی کسایت سیاسی کرد و اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا عبدالرحمن آپوکر ده دیتنه که ده سروک بارزانی خوشحالی خواب آزادونا عبدالرحمن آپوش زندان نشان داو راگهاند کو جهم خابنیه کو گلک جتا کوشرن وک عبدالرحمن آپو د دست آلیاکی کردی ده دکونا زندان ده سروک بارزانی هیوی خواست داویب ایش و آزارن گلی کرد لسوریا وره دبشکی دنده جهودیتنه نرین درباره روشا سیاسی سوریه روشا کردی به هف هاتن گوهارتن سروک بارزانی و رای دربرینا دلگرانیا خواه درباره پیش روژا کردان لسوریه تکزیل سر ویچنده کر کو خواستکا وانج بو چاره سر کرنا کشین کردان لسوریه نبویرنگی بو لجبر رفتار و بریارن تک آلی بن پیکرنا رکفتنان نوبرا آلین روژاوای کردستان نهار روش آلوستر بویا و گلک که شهاتنا پیشیا گلی کرد روژاوای کردستان و افجه داخیه اندام پولیت بیرو پارتی دموکرات کردستان سوریا دکتور عبدالحکیم بشار بانگا دیار کرن و زانینا رژه کردان لسوریه که گوتانها تو آمار فرمی درباره رژه کردان لسوریه تونهیه دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرو پارتی دموکرات کردستان سوریا گوتارک درباره هجمارا کردن روژاوای کردستان بلاف کرد و تیده خواست که رژه فرمی کردان لسوریه دیار ببه. دگوتارا دکتور عبدالحکیم بشار لجرناوه دوی او جبوزانین رژه کردن سوریه بلوین بلاف کریا و تیده هاتیه جبر که تو آمارین فرمی جعالی رژیم سوریه و رخصنه نافدولتی در نکتیه تانها رژه کردان لسوریه نناسه لو مناکوکین مزن درجه دسپیکی جکردن سوریه را هیا. دکتور عبدالحکیم بشار اندامی پولیت بیرو پارتی دموکرات کردستان سوریا هر وها بالکشاندی سر کو آلین شوفینی لسوریه به بردوامی کارج بو کم کرنا رژه کردان لسوریه دکن. جعالی خواه تفگره کردی تولی کلین درباری رژه کردان ده نکرنا و تو نیا. هر وها ریکفتن لسر رژه دسپیکی جی نافبره تفگره کردی ده تو نیا و پشبینی جهف دورن و جداهیک مزن ده نافبره وان ده هیا. دکتور عبدالحکیم بشار بانگا خود گین آلین برپرس دا کو ماف کردان ده پیشروژا سوریه اوندا نبه. او دبیجه جبو داینا ماف کردان ده سوریا پیشروژ ده دوی رژه کردان بفرمی و رزانین و دیار کرن. دا کو دبه پیوان و پیورک سرکه جبو دست نشان کرنا بشداری وان ده دولتا سوریایا نو ده و دوی او همی کار جبو دیار کرنا آمارین فرمی جه کردین لسوریه بکن. دل دوانه که تایبت داشت بوری باز سیاست مدار کرد محمد صالح خلیل راگهاند کو کار دمان هادا لسریکانیه تیکرن دوباره بونا سیناروی عفرینه بری وکشاندنا پیده و تکس کر کو ترکیه دمان هادا خو آمدد که دا کو سیناروی عفرین لسریکانیه دوباره بکا پیده بردوامه درست کرنا بهایان مثلا تشتي السريكانية دكن نفسي او تشتي سريع العفرين يجي كرن بيتر هولاك شيكرن وهوبراك شيكرن بيترك انين وتزاني بريارة سوريا نبدس رجيم ده ونبدس كردا ده وندس عربة ده بريارك نهاجي ترك جي كار دكن جوه بريارة دولي را جارك دن سيناريو او عفرين يجي بيل سريكانية بماشينن ابجي بيتر ناحياك بانه والله امي كار دكن امي مقاومة العصر دكن ام كي عفرين فقارين ام كي مقاومه بر سريكانيه بكن مثلا نأبه مثلا بخو بيتر مبرره ددن دستركال انا تشت العفرين يشدبن او چتا كارنا دكن جبو مبرر جوان را ببينن سر عرضه عفرين ببينن هر جاري كارك اكي بكن تركي كي بريارك بسن اكي مجال بدن او مجالس محلي وقتا كي بريارك ورستاندن مثلا شيكات شدب او گواشتن دواري سر تركا شدب كاركي بكن جبو مبرر بدسوان ده به انه امانه و ارهاب مای بری بدر روجال درمش میشه گوندی کی نزدیکی نوبله هجوم کربن سه عسکری جو و چترا کشته بون بنو جاردن ناماک دادن به انو امهانه و اوج زانن نه ام و نه عرب و نه عالم همه بجوه نکنه عفرین وکرینه عفرین چا بریارک دوالی چی
رێخستنا دارشکران یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا سەمینارەکە ڕەوشەنبیری برێکخستن کردە. لە گۆری بەخۆندنا رێخستنا دارشکران یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا بەڵاف کردە سەمینار دبن سەرناوێ ڕۆلا سوسیال مەدیا لەسەر جوانان و باندۆراوێ دپەیوەندیان جڤاکیدەیە و دێژ ئالیە مەدیەکارێ کورد ڕێزان عوسمان ئەندامی ئەنجومەنە هەرێمی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریاوە سبە پێنجشەمێ دەمژمێر هەفتێ ئێوارێ لە هۆلا کوڕاو یا سەمیناران لە کامپا دارشکران دێوەرە پێشکەشکردن. دەستەیە ئەرکانە رووسی وڵاتی ئەمریکا تۆمەتبار دکە بە ئاواکردنا کەیانێکی کوردی جودا ji شاما پایتەختە سووریێ سەربار دکە کۆ وڵاتی ئەمریکا بە بەهانەیە شەرێری خستنا داعشە تەرۆریست وێ پیلانên xwe li rojhilatê Firatê bi taybetî li deverên Kurdistanê bicihbîne. دەستەیە ئەرکانە ڕۆسی ئیرۆ وڵاتی ئەمریکا تۆمەتبار کرد و دixwaze keyanekî Kurdî cuda ji Dîmeşqê paytexta Sûriyê ava bike û serbar dike ku rewş li rojhilatê Firatê bi taybetî li deverên Kurdistanî hin bi hin aloztir dibe. Jeneral Valîrî Gerasimov serokê desteya Erkana Rûsî îro ragihand ku rewş li rojhilatê Cemê Firatê bi giştî roj bi roj aloztir dibe. ji ber ku welatê Amerîka dixwaze keyanekî Kurdî cuda ji Şama paytexta Sûriyê ava bike û amadekariyan ji Sûriyayeke federal re dike. Gerasimov da zanîn ku rêxistina Daeş ya terorist tinê li deverên rojhilatê Firatê mane. Ango ew deverên ku dibin ejmûna hêzên Amerîkî de ne û bi bihaneya şerê rêxistina Daeş ya terorist Amerîka dixwaze hebûna xwe li Sûriyê dirêj bike ta ku projeyên xwe yên plankirî di derbarê Sûriyê de bicih bîne. Serokê desteya Erkana Rûsî da diyar kirin ku di sala borî de Rûsya bi hemahengî lêgel rejîma Esed tevahiya grûp û rêxistinên terorist ji nav birin. Tinê hejmarek grûpên tundrew li Idlibê mane ew jî li ber nemanê ne. Lêbelê deverên rojhilatê Firatê roj bi roj şanûyên rêxistina Daeş ya terorist têde çalak dibe bê ku Amerîka sînûrekî ji hebûna wan re dane. Gerasimov di dirêjahiya axaftinên xwe de got ku Rûsya di dema borî de ji Amerîka re gotibû ku ew ê operasyonên hevbeş ji bingeha Tenef ya leşkerî ku dikeve nêzîkî dergehê Tenef yê sînorî bi Iraqê re li dijî rêxistina Daişê pêk bînin. Lêbelê Amerîka nerazî bû û dixwest bi tena xwe grûpên navborî ji nav bibe. Di her du rojên borî de Sergey Lavrov wezîrê derveyê welatê Rûsya jî ragihandibû ku Amerîka bi karta Kurdî li Sûriyê dileyze û dixwaze ku dezgehna hikûmî alternatîv ango bedîl ji dezgehên ku niha li darin durist bike. Lavrov ragihandibû ku ew yek ji Amerîka re nayê qebûl kirin ji ber ku bandora wê li ser yekbûna xaka Sûriyê heye. Şopînerên me hêjaberî ku biltena me bidawî werê dubara me senûçeyan bêne bîrawa. لێ سەلاحەدین سەرۆک بەرزانی پێشوازیە سەرکردەیە کورد عەبدوڕەحمان ئاپۆکر و خۆشحالییا خۆ بسەر بەستبەرداناوی ji zindanê nîşanda. Doktor Abdulhakim Beşar banga diyarkirin û zanîna rêjeya Kurdan li Sûriyê dike û siyasetmedarekî Kurd dibêje karên hat serêkaniyê têkirin dubarebûna sînaryoya Efrînê ye. Erşad û bextewar bin.